چه خیلی کمی شما میبینی مورا حواس زندگی مورا میخریم. همون تانی ما حواس زندگی شما رو میخریم. است میگم که کاش که کرتم بوی اوقات کنه نه که من زن باشم. کاش که من بزرگ میبودم نه که خداوند بختم میداد. چی فایده شروع بودنم به بخت؟ چی فایده کرتای فاسونی پوشیدگی ما نه که کامپلیمنت های قدی کوچه مردم؟ چی فایده قبولگری و پولداری که دل خرسان نیست؟ ассалому алайкум бар кулли дӯстон бародарон ва хоҳароне ки ана ҳами видеои духтарака шумо дидем. албатта асри 21 айни ҳол мо қарор дорем дар вабои асри талоқ. бисёр инсонҳо хусусан ҷавонои имрӯза ақидаашон чунон вайрон гаштаанд ки он ҳаёте ки онҳо дар инстаграм дар тикток яъне ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ мебинанд тафаккур ва ақидаи онҳо чунин ҳаётро мехоҳанд. бародарои азиз, хоҳарои азиз, хоҳарое ки ҳоло шавҳар накардаен, албатта телефон дар дасти шумо ҳаст. вақте ки дохили интернет мешин, хусусан инстаграм, ҷавондухтароне ки шумо дар ӯ видеоҳо мебинед, мақсад дар кайфу сафҳои онҳо паси парда бо як азобу машаққату ба як ҳодисаҳои гуногун онҳо болои миз нишастанд. ба ҳаёти онҳо ҳеҷ гоҳ шумо чикор накунед, завқ накунед. чхеле ки дар видеои аввал духтара гуфт. мақсади ин видео шаъну шарафи духтари тоҷика паст задан нест, балки ба дигар духтарон ибрат шудан. ман ҳамин видеоро гузоштам ки то ки дигар духтарон ҳам бохабар шаванд. афсус, дар вабои асри талоқ қарор дорем. бисёриҳо ҳаёте ки дар инстаграм мебинанд мехоҳанд ки чунин ҳаёт дошта бошанд. ин ҳама дурӯғай. беҳтарини ҳаёт ҳаёте ки дар хонаи шавҳартон мекунед. он нони қоқе ки шавҳари шумо ҷангу ҷанҷол мекунад фалон бемадон, беҳтар аз он мақсад дастурхони пур аз нозу неъмат ва миннати бародар ё ки падару модар бошад. хоҳарҷоно, дар номтон ҷоном, навори баъдиро тамошо кунед. باید چی گفتنی اون دخترایی که شوهر دارن حتی نانی قاق باشه بخرن و زندگیشون قپن، چون که وقتی که طاقه باشی، وقتی که فرزند کلان میکنی به حدی بدقیم بده. وقتی که مایده بود وقت چی نبودگ من لیکن کلان شد. هر باری که پدرشم میپرسه من علامو میبیم. گفتی وایگی چی هست نیست. شوهر داشتن خوبه، برم خواهر بشه، اپم بشه، زندگیتون قبل قبل زندگیتون شوه. چیزی باشه شکرانه خدا کنه، نه زندگیتون نبره. من حرکت میکنم برای فرزندم، تمامی چیزی که بخواه بکنم. یکیم سرانه یه روز میستم میپرسه که او چه؟ او تام دا کجا؟ او تام چه خالی بود؟ من چه خیلی گویم که مثلا تو گودک بودی و موی پرتو حالی بدونی اومدگی نبودی و موی پرتو و هم خیلی رفت. گفته هم نمیتونم. یا حاضر هست مردایی که زن میگیرن و زن کدنیان لیکن دخل شوهر میشوند. هیچ وقت یکان زن فکر نکنه که مردی بگونه دخل شده فرزندش میشود. نه دخل مرد میشود، شوهر میشود، لیکن در فرزند هیچ وقت پدر نمیشود یا هیچ وقت حیاتو نبره.